very crucial habit. And indeed he said correcting yes son. Atebetenga ki tari gukora mirimo na president ya bono. Ege ndongera ko ndaka magoburi kwani yare masi yakuru. Anyway, mugano nolege gasepeji akamera mugano actually utaragenda kindly sama skade manene gora sepeji akabiri gazeti ya Taifa Leo asebono bagotebanga umura ibwense ya Kenya muske Dr. William Ruto igare ko babona ko checheriale chinzi chiamate chinzi ya Kenya. Peji akabira gazeti yegango teberenga na kibono imesiki na matera abana muziki bachakire go kori shape siasa chia Mount Kenya so gutumeka matera nabona nkikia vere kwelende nabona moteli nara iga moteli nara igo gukwanwa o terete tukigo kubisana batebaga ndoma itiko to gwakira chikura 2027 akiri ndoma edo itachi gwakira kura okoro watera terete ndoma jiyo kuira akiri utari kuira ndoma ite kazi ipo akurukuga ki gazeti gukwana agitari magana so bora botu bina ruri asama zikani gakurukuga kamande wa Kioi kamande wa Kioi igomba genderete ko amatera actually music especially sukuligereria magana munabono enchira ensia South Africa yanyorete freedom after babere colonized for many years. Music was one of the ways aba Africa batumegete sana go drum for freedom, especially go castigate into the kunga apartheid regime chingero ngo communicate chire naende abantu mbanje te chingero. That is why abana muziki bamna babo Miriam Makeba benyoreta sime chande menene kiagera barekotera matera makongu abwate ujumbe ndito no nyamoni shamba yiti kwanyora sakongu kera terete ngerilia ya America abantu buna babo bateri mbere ku South Africa banyo baambete kwenyora sime chanda akasime ncho gotera matera. But indeed they used to sing sense, but the message was home. Ilishafika asipecheka no teranguli uchiete ngumanga say no to apartheid so weto koro Afrika Kusini asipecheka kabira gazeti ya Taifa Leo watu robotinga kibono ekeumbekelia wasensemeli ya ODM ekorukunga linda mwananchi bona babekire bikongu sana which linda ground onye batagete bairanirane bitangani batagura barayi bali babekaga ali bonse batige mirimo basanzo ande batangase kirali nga batigire ko kale mirimo n'umura w'insi ya Kenya muske Dr. William Ruto n'ensemo ya Kenya kwanza kwa ono ekerogoli ili ODM elia ODM ki atigire koroka nanga no ODM wana linda mwananchi goseli linda mwananchi linda ground sijui bali mande okororwa ko igentungire kegenderete ko tokoteke ao narora gavana ya Homa Bay kumajigukura bona sije bayigete wono omaye twaro kuruli ali batebire ngugo cyaya kwa bere kuru Diego John naona hii miti kianza kuteleza sana. Miti imeanza kuteleza kwa mtegerete musike Junet Mohamed asnarale kukwada igorozenga yaye kukwada kurwa Nseteli buya ebikuro bya Chakire bachakire kukura ime eliokiri abeli yabuchije chikodi nkoso akabali ziko mbera baka ngondo ibiro ko kwara ora sipeje katanda kasakatevanga ODM faction to hold 3-day protest in June enseme ya linda mwananchi ndio nigo yatebirenga ekero June ekero barabe bakwenyura usense ya Kenya rabe kwenyura mandamana ali abete 2024 alright yeke golia Gen Z kwa mirelie finance bill yabara chiboko protest na kinda tebeyani ukurobeka ngo bakatatu ko kore kenyolio yabantu bali babete bagusije magimabo peaceful demonstrations mugano igwa kwa nase epeje katano limo olingana ngikimura ibwense ya Kenya tebetenga maguta ko ikakine imense ya Kenya kolengani gune chinse chinde chorogongo rwa Africa ya moche kiagera Kenya mbosiere gakyo hagimbosi torara indi kali boli mo mbosi tole bose tuko mbele bwana kwa vitu vingi na mbosi tole aka nige tongera kama tole bosi sana anige to sumbuye sana lakini tole bosi kiwente ko real research tole bosio ngwaro che orengo gera retivo nerore acting party leader ODM no and he deserves it. Me, I don't have any problem. Muske Maraga, the former Chief Justice, David Kinani Maraga gatebetenga mangana yeli agitaliko nange to kuchiru ali kwirega liangavi asale nga matanga yomuliki OKTN
manyekaine bona Francis Ontomwa kerama mu mwabo omongina Rose Nyabato Ontomwa asira matanga alengalia umulisi gatabatali kuru besa talikuru it's a good precedent tebega ibira bibi tungu chikurwani bamintekera nasoire mirimo which pigingana na kibwa mentekanire n'umugano w'umurugera sebije gatano kabira segaziti ya The Daily Nation actually bwakire birango binde de kwirora mugano yikera ora sepechi ya gatatu pije gatano gaiga igibwato mugano ngana kibono Mike Mbuvi Sonko hatimaye ilitali ya kabisa ikurunga Gideon Kioko Gideon ndio ni Gideon Kioko Mbuvi Mike Mbuvi Sonko waona igeke gambero gakia bwato kire chipesa chia konye chie kire chire 537 million Kenyan shillings asibingia Equity sasa yu huru kuzitoa kutumia fedha zake sasa abago jisoki muntu bwana na bwate besa tubasa gukora orobe sandorabu hiyo ni zaba billion na hizo ni zilikuwa tu pocket change. Hiyo ni pesa tu ilikuwa imezuiliwa tu kidogo because Mike Sonko baada amekishinda akioperate tu umojana no beta se county ya Murang'a ikigera Murang'a yabige tu break yake kubwate kana no mugondo Del Monte engusana no nera ali sana lakini Del Monte njaye tuchinguru yokorekana ngabone igetalie kikibole moneki yabo gikale bado botutuka numbuleke gasepeje kumingana kia banafunzi ba grade 10 bako na struggle inkari akibago kwa chibosio sama skania manene there is a problem nenchira nere Kenya National Examinations Council guseki umbegete nere tamatemo ga Kenya kia letero mufumo bono abayibuli nabo bako confirm details chia bana babo bali bakorete ba register tamatemo a grade what let me look at it here amatemo grade 6 grade 9 na form 4 alright so utome short code which is SMS ya leta details yo mwanafunzi yinga na kia registered in school kia uchokora matemo ikorwa ase pechi ya kane gazeti ya Taifa Leo Botoro Boti ngakibono naende ekama ya Jubilee kira jigo pima na chinguru na kirigia DCP kia ya Rigathi Gachagua yes asobo cholio bokebwe constituency ya Olkalu Mwada rete inenyora matanga alia alia kora wangu Tonyandarwa John Methu yo liakurukunga liakurukunga John Methu right nkomo confused na Joe Nyutu yes kwere ndo Murang'a enda bataba kokuzana ate bataki kugigera paka goseki kia beire no tuweze ate na tuweze ni ndo kile wetaka kora na kie kia gajira ama ekoroze gosiraji kongerwa mundu naro kolete go by the kurunga koigi wa mwere nerega tete ngata kuingira baka moyuru president and that's what he did by the way alishatoka Robert Rwasongo una wate wewe sabona bako yerusia asebengia ya Equity zaidi ya shilingi nusu bilioni na Robert Noro asipichi ya kane gazeti ya Taifa Leo mugaba na bwe county ya Lamu Moroke Issa Timami actually go baragire kiara banyanyimbo nebigambero ase okogendereria actually obotume kibwa maliogo yogotindia ase nseme yo kero kenda I think no gotana chebi na bwango na kero kenda banyanyimbo gotahandulu wiya aba babigu bari bakubwatu bagotumeka maliogo ayo kwanira mangana ya maliogo yogotindia ase pull out ile special gaiga gazeti igari tukulia Jumatatu runga high schooler school kurukunga Kanjeru Girls ye play yabo yanyarete kwimukyo bonyangongo sana ase drama festivals tinga kibali kuligerelie gose yari ku focus on drugs and peer pressure ndio eboigo ngana ki amangana modeling ako konye ku build self confidence ndio asaba sai no understand bangana modeling yetimbu atibo manyebuya naende ti bangana echikati woki muntu koleka ya tindi gotoka sibinde bigake sana so gotara rundu bosaigo gotara kunku bwato mujoko na roche limo muntu kwendora naji ko maya as botara go kweminyongo yara go katu invite go ikorora kada go kwendoka better for you oyo mwana no bwata materials jisaide igwa
money lessons they don't teach in class, but you will definitely need. Untuligete ati kengia sana gaiga. Do you know ibintu mbire in life utarigo somi gusukuru lakini nasimo bietere kai nonyara kubibakira. Nonyara kubibakira. Toko nyara kubibakira. I'm telling you. Wana none njiro okomenya. Njiro okomenya nyumba ne njiro wende ko angaro ne nyumba yawo ngosomi gwo so kuyibanga bunu utagete. Auctionnaires mbabegete ibintu byabo gaiga igoro ya enchira abantu bali basinyira maybe wakana chiloni cyabona properties cyabona kichibwenze ko ba auctioned zimechapishwa hapa bana once again ibintu byabo auctioned enjira nena birayiraniwe no iboro those are recovered seems like and that's the final step. Ebengeli bona yetegete ko ni gente kirinde yakane jibese kyagera narusha segete bakubiyonera isana. Okay ose bagututera urahona ligwegentege uchiyotoke nakyo ngonya natakenga nayo bwate ndu kya na gosohera kunya gosohera because abantu abayiga mache go auction ibintu mbabwate ground kiye machiko nikegambiro. Well, asante. Thank you for such a clarification. Wano gaiga akurukwa Pope Francis. Not Pope Francis, akurukwa Pope Leo 14th. Tuja tuhanganalire Francis. Bana nilikuwa mezoea Pope Francis. Ndoche gaiga kuruta chinsa sana. Uchia se especially baraibalia ba gutumeka mali bobe yense ose yorugongo rwa Africa. Yes. Hata kurwa sijisi voting kiabere dase ndo yoro. Gwata konye gokeya songa goso ruti. No lakini jai kiagera. Ngaro gosolia nko sana. Nilihuzunika sana. Timu ya Manchester United yaye tagorana ndesane timu ya Chelsea lazima tumike to gotagorana no nabayabetebo egorie muno gotagorana nabayabetebo ne kusana egorie muno gotagorana umate tiyango tebinga go murangu no go kongonta gutumike nyunde ye moyo kataya masing you eliete liko tumika ngo gotagorana egorie ye mo nero tumika so gotagorana ro rwakirwa wigirali gotagorana ro rwakirwa rwajirisi wega kazi rahisi kuna nanyo sitigo lingi sana yete ano Chelsea ko toita Chelsea ko itaye Manchester United Chelsea ilikuwa ishinde ile mechi yate ndesi mwalenge ibati yabatene atene eyimba eyino ere gati yomupira Arsenal bwana tuangese tuna Manchester City. I told you uko juu ni it was a tough game lakini bono ni mko hatarini sana bono ige tukumachikolenga point se kiagera Manchester City nebwate game atande omanye tebo no mochando babwatire moke not moke mochando tuwatire na next season tata no mimi now actually to bendo ile gombeke I'll just watch football asengejo enjoy mpira talinga mangane ko win ibikono obugora de digaze na betaire tie gombeke chiches bya wade chia ya go chisokisiko abe ko bulira tigara bagara ko shabike mpira because bono nkieke bantu base no barosire gagi bono kuliye timu no Leicester toko nyiriya sekale kwa the division tuwekale abwete abajita se Premier League mission nemo bakaira dase baringe pi bagati mbaya semeza hivi aro mbaya lakini ngakagera naindunga tuikaranzire boronge tuwekire namba 3 alia and Aston Villa thega buruka nibintake mochando noro baterende weekend timu ya Arsenal mbali na kujaribu sana walishindwa mabao 2-1 bwana eronja ngonde tune timu ya Bandari gento kiale tuko kumizana of all teams ora kiabeteke nage kukieke kigoro amagara magomu sana so ilikuwa ni gozi tu la vimbwanga tu ndivyo hali ilivyokuwa lakini sasa utafanyaje sijui kama una lolote mimi sina lolote labda naona ni matangazo ya biashara labda tuingie kwa dondoo unichagulie tuachane na ya gazeti ama tuingie kwa gazeti tukiachana kwa gazeti tunaingia hapa Kisii tigatora tige gazeti kia Monday ibintu nebinga byakoleka neike tosoe ruti ya tosoe ruti ya goso obe tayari gokonyo mondo bado sawa ilete ukatayari kusaidia mtu
Eye tigaba tegere bamanyanga ki haiko kwa gazeti. Siko ye gazeti. Yes, iko nje ya gazeti. Okay. Although tuko na gazeti lakini leo tumetoka nje kidogo. Kisi. Umusawe omora kino umusacha wi miaka ya igatua. Nanywa mete. Umusacha. Umusacha wi miaka ya igatua. Nanywa mete. Ekeranywa mete. Abasacha mbale bake bako majikobeka nga ne naronga musacha taliko ba monitored mono na mukungu. Lakini abakungu tiyango taimbanje te ko monitor basacha sana. Kwa mountain terms. Na kumanyanga kibago BF igarambe gutora mpango wa kando ngaki chingendo chia ngaki chire. Keraje imizuki ya gutioka. Ngaki. Unlike gerarwa. Kwa etande go. Dabora jore kabuse kako kuna asiki yesa diere. Ngaki gose. Bintu binga bunebi. Bono umusacho yokore na mukaye enyume kabengi sana. Banchaine buyaka. Abantu mboro konyora banchaine. Yes. Timatinga mbwanja nikiwa lakini banchaine. Lakini musacha bunere naro kwanja ko batotereria yake no hene message na bera ajaro nginamba ngoko boru musacha na ende na bora sinyu kwegerera na sometimes you might take go was you kwegerera musacha na bobu getiga guchia bunga kibona ekara karo bunu tagetikiagera na kwera sire turi kuiwa. Oh, there is nothing I can do. I cannot kill myself. Kera go te viru dere to edikuiwa. Kera go regi. Bora tata umukungu oyo ganje to musacho yekiande gikumi no musacho ega muanchete. They used to sit together baragera amo bakore cheche nyomba, you know, they used to joke we karansa pa na pale, you know. Bora tata musacho yama mochaga chaka monyora limo lakini tarenge mamocha kene SMS ya chete tu ya kawaida musacha katebanga nchigente dinke manyeti. You can take the number call, you can even use my phone waka ayu machibu gana go itinye manyeti I don't know ya nini bla bla mingi. Okay, igente kaera umaete saitani nera saikara stegero go kiaye akona guhaka jisabu jiaye umaete oso ase sabu yaye igo waka gojere igero waso ira ase sabu yaye muswati oli tukelimo gasoka amatemu akamonyora akanyora banyora ni musacha gete tima ti musacha wa kiaro rekanete bakakwara akamoye namba yesimi musubati yakao musacha ibawomera namba. Yes. Igonge njende na motegereta attention ya ina yibege to agakora gege akamoye namba yesimi kana moye namba yesimi bakaba bagukwana finally agachaga soe box yo musacha olia ekera soe box yo musacha olia indeed walifanya chenye walifanya of which huyu mwanaume wake halisi alijua. Musacho na manyetenga musacho yakachaka manyanga no twari robo amate no musacho mo biya wagebeka akamanyabo tata enkoro ya ekaruara musacho yo wano mukungu yo indeed ni mwanchete egente ke no atinkero china maisa lakini na very convinced ngankebete nkerebo bana tachi etikomo tay mukungu oli molioka agachaka gochenchia kumbo musacho liga gachira asesimi yo mukungu olia wake screenshotting ekara kolengana ne conversation tama edengo na bwate password wake screenshot una bagamba oruta muino o delete wake screenshot oruta muino o delete muswati oyo nera li tukirimo esimi gose ya iretegeka kobeke kirogi agachaka ngatiganda etera gesimiga akaumira na screenshot cyalenge simi ya yakarore conversation sesimi yo musacha asesimi yo musacha ekirieto mirete yes bona akamanyanga obe umunkwano yo nakiache nchereti nginjeye igachi etaka igabwata manganaya wololo ntafanya vipi sasa umate bone kaba umukungu akatema guchinji chingendo chia yego BF iga yani igintu kirigo kage koreteri mota chiti kuirura akarealize ngana akorire gente kebe na achire siko yenyomo this was a ekena kigente kebe na akorire lakini tingo chiko taimo saje kiagera
tinko manga kiara react musaja nende ko unamanya akaja kakubie ono tari kudina muswati iyo etando likaka ligerere tikisumu oyoga ligerere tikatengera iri like tokeri ke uri bitande iboko itiyari yogerere ko 6 by 6 Ondakorale ke ngumbro ondara boroje ni kururoje ngumbu ne korumuroti yani enchiro muswati yale ko treated agacha kamanya nga kweli there is something wrong akachigo sabuko abera so muswati yo kumubolingi kiaba onya na akogosere tukunga bero why you treating me like this bone enchira bakaligeranira mbali kuligererania enchira bakarageramo they don't umusaja bona kunga na dabe nyombe iyo soko genda you know bono muswati yobweko bono gundororere nga bono musaja utali na acha nere anymore musaja wone enkoro yayi muswati yenkoro yayi miga igwete bobe ikena maite genta korete musaja yere enkoro yayi bono yarura su muswati uli lakini tara ikera sako moseli bono yes bono muswati yo egenta tagete kumanya neke ikegera bono enyome is not working out yes uchandikire tari kwaberwa ero mwenye nkoro yae alitoire hajui afanye nini lakini ndidi alifanya makosa. Hasa nauliza afanye vipi? Aondoke. Akiondoka ataenda kupata amani. Keraje sensembe nyango linda amela na beko na muine ngali. Afanye nini? Kuondoka si suluhisho. Kuna namba involved, that's it. Au wanaliori kuondoka inaweza kuwa possible. Ikiagere gento kiargo chako kongi bintu nekera abana bargo chako ba in question. One thing karage turiti yanga umwana naro karage turiti yanga umwana naro for the sake of the child then a discussion yenga abono nere bwentebe ronga na kituko raise this family no nye bintu byawe. But allow me say this, between a man and a woman ndio basacha mbali ko treat cheating easily. Kai Kero kopea kati basacha no boswat. Aye. Mosacha tari ko treat cheating easy. Itali ko get mosacha ta kweba gento ko kunga cheating raisi bunaba subati na ndatingira wense tongire njirenga gete yo gukumia oguhataka gukiororobia ekenjerere kirabe getindi okuhata kogekanye bondi yango boli solid nada kange deliut yango boli swali ngao mboli makosoki umukungu arakore taberwa Romoza no rako boli ki makosoki umukungu arakore taberu no musaje nzeye ekara toke no musaje mwao aende ne kigubo kwa menda muzi aende kigubo oira ende kigubo oira ende kigubo ekinege ntege kongu asomo sacha. Let's be honest, ekinege ntege kongu abakungu mbali kweba bintu binge mbali kweba paki binde bire peti mbali kweba igirege jimemo lijabara ojiremo tibeze ngo ichora jire I don't know tibeze ne rombo zene ramu babwa nene yoko inyore binde lakini umusaja there is that one thing ente kemo there is that one thing umusaja yeko yani yeko mukora forever hiyo nayo ekene pit will tima etino eno ana masabo na bala beta akora buya bintombira. I'm telling you bintombira byo gukumisana bire emotional. I think ekyo ekingia begetu seruti elimoino na mbona musaje taliyo mokongo sana okanyore binte iwe wake screenshot we tomerokira akire tagaje tatara kora kile mate suma we sikira kai kaga yogo kumia na kira taka kodeka ki oyo kona kuega jere binte yakora kuega chera akona kora chiko ni position una jire kego cha gotokota ila soko mwate o jamaa anauza tu bila kujua. I don't think ngenge kokora unyomete ko workout. Take a workout. The foundation yite. I think let us call a spade. Yes. Huyo hapana haiwezi work. Gente kitore register se memory musacha ime. Ta kueba. Na nena atebetega iga. Please, if you have entered a relationship, if you entered a marriage, tiga kona koere so muntu ye spouse yao bono iga. Igoro ye ex yao.
hato mondo deal nere kurwa lesi muomberanera ebintu byamaye gatigana otherwise you will be judged going forward by what you shall have said exactly na basa kulira muntu kiagera ikinege ntu gwicikeire bore kero kiangere gotogota riko tiagera omugano magega yotigo mogagi go affect yole wosia go affect yole when it comes to manage relationship very true I agree with that itakuwa affect achana naye wacha tuanze mwanzo mpya achana naye Taunet Nelela hapa sasa yule mwanamke kama anaweza kuondoka aondoke manake huko hakuna marriage pale haipo hiyo ni kweli haipo na anajua elezo ndio asomile ni hukumia iyo hukumia umuntu iyo kuna kubaga chebintu mbuya by the way mbuyo umuntu kokwane gento actually umuntu kokwane gento no muya kubo umuntu okugacha umuntu kwacha kumanyangira ngati number 1 and number 2 kero kage kulipuka kage kobeke bemono yendra ite kuhegeria so mwako uyo uno chagete tarike yamo yes tinde tikobeka bintu imeyane bigojikonya gonsumbwe nganya goturibu gokaraki yes ase tumerana nili mojo tieto dina liro yes lierero ikolero otherwise ingorikini ole that is the best way to go about some things tubuga tomogeniga se studio umuske Darius Mugunde yes igakurigikero kyobo bunge ase constituency ya Bobasi Bobasi okora yatwa rumo jando Bobasi president ya kero kwigwe bintu kurwasa abantu ground is ngocyarera buno yo mubwa bamenyibe constituency ya Bobasi na buno yo kurigikero kyobo bunge atotebinga inke Bobasi ne on the right track ekero gekakuri na asekia ugiri ndongeri ya sarekire ngaide na short while nera tujokora chinkona monere mini wali asomo tegere yanyo gazeti ya Taifa Leo we manyia yo muna yanda manga senchira yo gwikirana gazeti ya The Daily Nation ne bota mangu monchemo tegere nyanyore rino nyare kumanyalia mulikira roli tkulia rero all right ayo na rairo borito asama gazeti aserito koria rero gosimeka ogosemeria kogesa amagenderero mbuyoro muremi rero igana onde no muremi ominto ga igatebango na kibuli bwa bere bugokoira matuka ya bwanko iga buyande abo maega oburemi niko bwabwateme chando wasimeka kwaganya gosemeretie mburango twere nabo igo gosemeretie ng'amakonde tanyara kubisiria nkeke gosekia onchoreretie niko nanganyete kuchiasie company ya Western Seed amatuka ya iga niko ngosimeke mbusuro ya Aminika WH508 na asiki gosayo kali gosimeke mbusuro ya Aminika WH508 ngosana asenge nche mbusuro ya egetuma kiaye niko kegotene nabo kongu tikeli kogwa ekemba kiaye niko kerekerito nonya ne chinyoni tichi konyara gosalia nainde ekerembura yanyorirwe ekembeke nigo kego ichoria buya nabo igo nabo ngotumeka amasakaraye asokoroisia endagera yetugo yane ekyo nekene embusoro ya Aminika WH508 nigekurwa lige sali nene ase bigoro biri birense ebigoro bire gatigati ne bigoro biri birense na igoro